ayende sibheka lapha ke ibhola le-TS Galaxy lidliwe ke manje sibheka lapha ke Mahlambi ufuna ukuhamba ke uMahlambi bayamvimba ke uMahlambi naku Junior ke manje Zindonga naku Junior i-VIP isijayifana i-VIP isijayifana abantu Khuliso of Rufai Mutau against TS Galaxy emdlalweni ke eyishumi kuwo-ke lo mdlalo kanti ke TS Galaxy yona ishaya lapha kamagoli ke amahlanje kuphela kulamagoli ke out ke abanye babo babuya ke emisebenzini abanye babo bebesabanjwe yiyo lapha ke itraffic imame ngena manje ke enkundleni Marcelo Mayiselula phakathi eboxini inhlekele yakrossa iyophelela ngane ke lenkundla Mamelodi Sundowns kulamagoli ke awu-12 lamaqembu mangabe ke ehlangene aseke angena ke ngesombe sokuqala awu-9 awo awayo lapha ke Mamelodi Sundowns kanti ke amathathu awayo lapha ke TS Galaxy Marcelo Ayende uyisa ngapha ke nenkundla Khuliso Mutau emuva ke lapha ke i-Rufai ezofuna lapha ke Marcelo Mayiselula athi nje khona mina uMalawi is free Khuliso Mutau efuna lapha ke Del Poswe iyo lapha ke Mamelodi Sundowns Marcelo Ayende nampa belidayisa nje kalula engapha ke nenkundla Mahlambi bhekene lapha ke noKhuliso Mutau sibheka lapha ke Mahlambi amvimba lapha ke uMahlambi kuthiwa ke akube goal kick Mayiselula ufuna lapha ke ushalulile trebhela umphakathi ushalulile Khuliso Mutau athi VIP anisijayifana abantu tsikitsikiyo uyalidayisa atsikitsikiyo yende sibheka lapha ke ibhola le-TS Galaxy lidliwe ke manje sibheka lapha ke Mahlambi ufuna ukuhamba ke uMahlambi bayamvimba ke uMahlambi naku Junior ke manje Zindonga naku Junior i-VIP isijayifana i-VIP isijayifana abantu Khuliso of Rufai Mutau uJunior emba ebhulula uJunior bathi nje i-VIP isijayifana abantu Khuliso of Rufai Mutau buya naye ezwa yena ke uJunior touches emuva nansi white wedding mlilizele funa lapha ke i-Rufai Khuliso Mutau salaphansi lapha ke uKhuliso phakathi eboxini uThino Mbembe uNombe engakakhahleli ke uPeter Shalulile uyishaya ke iMpempe engakakhahleli uPeter Shalulile uthi ke noMpempe ngijajile ke ifoul madoda akusilo ke igoli iMpempe ke ikhale before uPeter Shalulile alikhahlele ke leliya bhola Grant Gekana akupheka lapha ke i-ball possession iyayivuweninga ladliwa leliya bhola izobuyena lapha ke uMahlambi sibheka lapha ke Mahlambi bayamvimba uthi lo Pempe umdlalo shoba ke esela kuyo lapha ke i-TS Galaxy ekade kishima kuyo lapha ke Kaizer Chiefs wasehamba eya ke ku-TS Galaxy azofuna lapha ke Marcelo Mayiselula ufuna utsiki futhi Khuliso Mutau ayikhona aphase ngemuva lapha ke Tsiki uyakhuza lapha ke Tape Ira uJoe Madoda nibukela imovie labantu beza kimi ngqo uthi nibukela ifilimu madoda Jana lapha ke Mzwandile Dlamini sibheka lapha ke Mzwandile umfoka Dlamini ayifesa kamnandi onside nalithuba Khuliso of Rufai Mutau Mori Keita wafuna ukuyiyela uKeita ekhona uPhuso Dithejane ngapha ke nenkundla sebenza lapha ke mumva Khuliso Mutau Khuliso Mutau nathi ithuba likakhe Ikram Reynasa ubona Mutau offside Mutau kuthiwa ke isikhindi beseshawa umoya kuye lapha offside Khuliso Mutau isikhindi ke beseshawa umoya kuye lapha ke i-Rufai ukuya khona ngaya kuMtau kodwa ukubuya khona ngeke abuye ukuya khona angaya kuMtau ukubuya yikho ngaba inkinga akubheka nje ke Shanel ngako shunwe nkani
nansi Mfurufai ayakaba namona yamnika uReynasa phezu kwepali iGrab Reynasa